В Ахмеджите в салоне Ешеляда по инициативе женского журнала «Нинкиджан» провели вечер памяти выдающегося крымско-татарского политика и общественного деятеля Нумана Челебиджихана. Он был убит 23 февраля 1918 года в Севастопольской тюрьме. В память о нем присутствующие прочитали суру Ясин. Егерме февральны эркес Нуман Челебиджиханның адынан бағлай. Бұл біздің антлы шейтіміз, бірінші муфтиіміз, бірінші үкіметіміздің башы, милли гимніміздің муэллифі. Yani 33 yaşında bütün ömrünü millet için feda etken insan ve millet için ölmekni en büyük şeref, en ulvi bir şeref de bilgen bir insan. O insanı anmak, duanını anmak, çıkışlarını anmak, şiirlerini icra etip anmak bizim vefa borcumuzdur. Гостям мероприятия представили фильм студии «Караденис Продакшн» о местах, связанных с Нуманом Челебиджиханом. Ученые познакомили с малоизвестными фактами из его жизни и творчества. Помимо выдающейся общественной деятельности, Челебиджихан запомнился как поэт и публицист. Yazı şumda bedi eserleri çok değil, bilingen, elimizde bulungan. Yani iki hikaye ama nasıl hikayeler? Karalhaçlar duası hikayesi Bekim bütün Kırım Tatar hikayeciliginin en mühim, en kıymetli eseridir. Birkaç tane şiir ama kenedi nasıl şiirler? Ama misal publisistik eserleri, onlar çıkmaya devam eder. Yani şimdi elimizde en azından bir 15 böyle publisistik metin sayılacak eserler var. Ben onun şiiriyetteki bu temsil ananelerine meyil vermesini kaydedecek olam. Çünkü misal için cümlede onun Sarı Tülpan eseri üzerine toktalıp, bunda umum insan, Avrupa, Müslüman, sofu, dünya bakışlarını birleştirip olganını kaydedecek olam Numan Çelebiçihan'ın. Zaten onun yaratıcılığı öyle bir miras, büyük bir yaratıcılık ki onda bir yan kelgen nesil yanı bir şey açacaktır özüne. Самые яркие произведения Нумана Челебиджихана прозвучали на вечере в исполнении известных крымско-татарских артистов. Gönlümüzü hoşlandırdın Sarı Tülpan. Men de seni elden kızganaman. Uzaklardan, gökten, yerden. Yurttaşçılar. En tepede içkide bir pencere. İçki demir çabaklardan ışık tuğu dert girer. Biz tabaklarımızı ecalar, ağlar, tayaklar astında ezberlegende Karalgaçlar mektebinin delik camsız penceresinden kirer, raflarga konar, yavrularına baka, kovana dualarını okur. Лидер крымских татар Нуман Челебиджихан был убит 107 лет назад, но его идеи продолжают жить, а его жизнь и творчество еще предстоит изучать и исследовать.